bazojabuleni ke namhlanje ubona ke khona ke uTakalani Mazamba ufuna ke lapha ke le kola seLimpopo goalkeeper kumdlalo kwakho oqala ke namhlanje yina ke lapha ke uTakalani kanti ke ukhona lapha ke uNgcobo kuyona ke midfield phambili ijubana ke elakhe lapha ke uvele ebhayi benapha ke uBatman naye udlala kahle kakhulu phayina ke uHlongwane kuyona ke lapha ke iKaizer Chiefs kanti ke uMabuyo ufaka ujezi number 6 nje ubona ke khona ke Dumsani umfoka kaMsibi 19 games kanti lapha ke kena ke 23 goals muhle ngapha ke ku right back uMajadi Bodi bena lapha ke uMobara emuva ngapha ke khona ke left back yina ke lapha ke uModise kanti ke phambili unejubana ke na ke lapha ke uKwayiba para ke le start njoba lapha coach ke yena ke uGasi bena lapha ke uYosef 38 games banama win out 20 nama draw 80 nama lose out 10 kodwa mangibabheka nje lapha ke bona uGasi basebenze kahle kakhulu ke mbukeli ngoba ke iKaizer Chiefs ilapha na ke ku number 3 ubasimbula ke umfana omncane ke namhlanje uzovimba la kuyona ke iKaizer Chiefs yina ke lapha ke uMazamba ukuthi ke uqale ke umdlalo suka lahlana ke ibhola ke mbukeli la eMoses Mabhida Stadium beliphakamisa ke Mabuye belivimba ke ibhola emuviyana ke uMajadi Bodi mana ke thola kahle athi ke nompempe ke goal kick bengisema khona deflection lapha ke iyaKamis bemvimba ke uKamis shake pass ke Mabuye mana ke thola catches mana ke thuba ke Tinyaza sabenza Mobara wasebenza ke uMobara ibhola qhubeka nje kaningi lapha yena ke mbukeli ke uHlongwane Kesibhenga banana futhi ke chuma manje ke ela ke chipa Kwayiba uya ke Tinas Kwayiba kuyathina bemvimba naye futhi kanjani kanti niyokhahlela nini Kwayiba akasibhenga ngapha ke lapha ke lakhe onside ngapha ke uHlongwane uyaliqhuba ibhola khahlela Hlongwane baze bamvimba uMobara obrigado washaya ipasente ke obrigado thola ke uvele ebhayi uyaphambili ke uvele ebhayi ungena ngaphandle manje lapha ke uvele ebhayi uyazama ukushaya kodwa shaya nje ishot engayindawo kumakhethi babelivimba ngapha manje yona ke uMusela waphasa kamnandi onside ngapha ke uKwayiba uzophasa noma wenzenjani ke uKwayiba sibheke manje ke uKwayiba kodwa yamhlakaniphela ke lapha yena kumakhethi emvimba kwesibili ke lapha yena kumakhethi uKwayiba lapha 2012 namhlanje ke amakhosi athi akabuye ekhaya Spela bagi bola ke shaya ke cross kuthola ngapha ke Philippai obrigado ngale ke thuba jo bola ke lapha ke bola ke ithi ke yazama lapha ke uHlongwane kwathiwa ke goal kick na late lapha ke ngo 1-0 kumbe phela ngobidla ke namabhakani namhlanje naye mangabe ngabhekile ngahle lapha ke iyembazweni nje straight mangabe wina lapha ke magesi against ke lapha ke yona ke iDurban City Batman mana ke tsibuka tena Batman madoda wakhe amabhilidi umfana omncane ethi zama ke lapha ke goal lakhe lokuqala ke lapha ke amankentshane ke wayiKaizer Chiefs uvele ebhayi uVilakazi uBatman njengoba lapha ke uBatman ethi ke bona ngibulale wakhe amabhilidi uBruce Vuma uPeterson Shake pass ke ngapha ke uMusela unejubane lapha ke ufika ugoalkeeper ke 18 wasebenza ugoalkeeper mangabe ke ifoul uzothola ke yellow card ake sibheke le bhola ke mbukile yaphasi kaMusele yinhle le yaphasi uyadatha uphuma ke umfana omncane nangu yaphuma manje ke 18 hayi mina ngiyibona ifoul la ake sibheke olinye uhlangothi hayi akuna foul lapha azange alithinte kancane nje ibhola ke Tom uMajamba bamnikeza yellow card mhlambe ke naye cabanga ukuthi ke joke edlale kabi kodwa azange alithinte le bhola ke mbukeli kodwa ke asinayo ke iVAR hayi laba yakusukela Majamba mfana ngithi usebenzile bahambe ke uKwayiba baphakamisa ibhola madoda bayabukela abadlali bamakhosi useyabi waligetha ke ibhola kumle nje iJesu noma ngabe kawubhalwanga sizokufine Bena manje ke Thibukele fika redo phambili ngekujubane fika redo wenze njani fika redo Dona Samisian Fuga uze Petro baba banolwazi Tikplay mfana ngithi Majamba ayikho into bongayenza lapha azange bakumakele kahle ke abadlali ke abawo ke amakhosi nangu seyabe shaya igoli lakhe
elesithathu seleke fike la kuyona ke Chippa United. Bheka leya move umbukeli, leya pass udlala kanjani offside trap, ngekho umuntu offside Miguel uya phambili ngejubana lapha ke Figueiredo saba uze Pedro, hayi nogogo wamampanza lela bezolibeke enethini ngodondolo nogogo Mnyakazo komuhle lapha ke, hayi kodwa le ngathi offside, hayi lena kayi ngiyafisa ukuyibona kwelinye ihlangothi ukuthi ke le hayi engaloke usuke lapha ku offside position lapha inake zona benze ke ushintsho ngoba ke uMakhadzi ubona ke lapha ke kuhleni manje ke Kwayiba wasebenza ke uFrost Kwayiba uyajika ke Kwayiba, oh nawe ngedlala ngomsebenzi udinga kanje umsebenzi madoda Kwayiba yena ke Mupara onside ke uKamis mala ke Thuba Kamis wasebenza uMajampa wasebenza umfana omncane madoda corner kick awubheke lapha ke uKamis wasebenza ngempela ke lapha yena ke uMajampa madoda umfana omncane ona 18 years evimba ke uKamis, hayi lapha ke beliyene chin bozoba u2-0 u1-0 ihamba phambili ke Chippa Kwayiba sibhenga manje ke phela kuyena lapha ke Jobeni zama ukushaya wasebenza ke hey cishe sola phansi lapha yena ke Jobeni no Mapolo Obrigado Velepai uyasikaza ke Velepai uyaphasa ngapha umvimba ke uBatman Chippa Mlateli la kona ke amakhosi wayekhona futhi ke mfowabo bedala kuyona ke ikhathi bengaze nala ke Chippa ke namakhosi Velepai ushaya ke cross nali thuba amadoda Batman sebenza madoda wasebenza lapha ke umsibi wasebenza ke umsibi emvimba ke uBatman ake silibheke le bhola ke elakhe uVelepai saba uze Pedro wasebenza umsibi angeke ukhale ngoBatman lapho usebenzile ugoalkeeper njengoba ke ibhola ke elivimba ngapha ke yena ke umsibi elibeke phakathi ibhola lapha yena ke uVelepai, hayi la usebenzile ngempela ke ugoalkeeper ngoba umbona ke na bheke phakamisa ke Velepai Batman ufuna ukuhetha ke umfana omncane lapha ke, hey lapha le bhola ke mbukeli la uyatrapha nje lapha ibhola mhlawumbe ulibuyisa ngapha ngaka left noma ka right kodwa uhlulekile ke cross phasa kamnandi thola ke lapha ke Obrigado shake cross ke Vilakazi bheka ke Thomas ke Etinas ke ela ke Kashi no Vilakazi bemvimba ke Vilakazi mabuye goal kick mhlawumbe lapha yena ku Figueiredo kulela bhola ke mbukeli wazama ukudribula ngene ngaphakathi bamvimba sibhemaze lapha ke Matros wasebenza madoda umfana omncane ugoalkeeper ke uMakhosi kodwa kuzobathokozisa ngempela ke lapha ke baphathi baya ke Chippa nabadlali nje ukuthi hey okungenani sekhona ke ithuba badlale lapha kuyona ke badlale kuyona ke Premier League bheka ipass enhle ke manje lapha ke Obrigado zama ukukhosa ke ibhola belivimba ngapha yona ke uMopara Mudi Chippa ke uMakhosi umfana omncane ke uMajampa uvimbe kahle kakhulu ke lapha ke intini sibheka ke Kwayiba manje thuba lesibili Kwayiba wakamanye nje amabhilidi ase Cape Town lapha sibheka ke ibhola lapha ke yena ke Serinho mala ke thuba bavimbe lapha ke Mabuye sibheka ke ibhola lamdukela ke cross akabhekile ke uKamis bamvimba ke uKamis ngabe uyahlera nansi ke ingoal satrap uMaurice madoda bamvimba faka nje uleft lapha ke Maurice saba uze Pedro satrapa zuze ngeze unompempe emhlanu isiphelile noma kunini uTom wathi awungabe sayihlupha